phakathi kwe-relationship nalo mfana kwenzakale? Mina nalo msana benitshola. Benitshola. Wena wazi ngokujola nge-age bayazi phela ukuthi nawuna 13 years uyajola. Okay, okushelile naceda ukukushela wathi nami ngiyakuthanda. Into le behlangene nabazali phakathi. Behlangane njani? Ngichazela. Abazali bomsana bebakhona, umama womsana bekakhona bathi ini bakhuluma indaba zabo. Ngicela ungichazisele ukuthi bebakhona isho ukuthi bebathi bakhuluma indaba zabo. Iba specific so bebathi bavumelene ngokuthi wena bakutheni bayikhulumile bona babazali. Iye mama. Bazwana bona nomntwanabo nanoma bengikhamba lana bangibiza ngomakoti. Okay. Wena uzibona ungumakoti nawe bozibona njengomakoti. So ngizona uthi bazwana ukuthi wena uyoba ngumakoti. Abazali bomsana ayibaba abazali. Bezwene babodwa. Azange batshela abazali babo. Uthi ngamanye amagama kuzwene ebona nawe. Hayi abazali. Abazali bami Abazi next. So wena bangibiza makoti. Bobiza ngibani makoti? baba bekangibiza abantu abaningi umama baba lo bekangibiza ngomakoti nomakhe nomfana Bebakubiza makoti. So nawuyakibo bebakuxotsha or bebakuvumela njengomakoti. bebangivumela one thing into eyenzeka manje bazali abazongithatha bese bangivalela le kwagogwakhe. Wathatha ubani? Bazongithatha Ulande ugogo. ugogo lo uthengisa ngale ngemuva kwakhe. Ngaba ne-4 days ngila. Umfana lo azongibona, Khona lapha emzini wakhe. khona lapho malume. Bese ngaza la nekhaya wena waza wangikhuza ngalo. Wathi bewukuphi ngathi bebangivalele ngalo. Ngakhuluma yonke. Bese malume kwahlala isikhathi. Ubaba mwathi hayi bathathela umntwana wami advantage. Ithi ngiye emaphoyiseni ngiyombophisa umsana lo ngoba into le ayenzile ayikho. So mabakuvalele lapho lo mfana bekeza benilala bolala naye. Nangeze Wasele wena nandele ground lapho bebakuvalele ukuthi bakuvalelele lapho. La bebakuvalele khona umama uncane. Afuna ukuyisa emakhaya. Bebaplan ukuthi bakuse eZimbabwe. Wow. Bebaplanisa ukuthi kose ubuyele eZimbabwe lesikhathi leso. Ukhamba uyokuhlala kunobani nalomntwana lapha eZimbabwe. yena bekazohlala besaberege besangilandelela. Okay. Naqeda lapho mina malume ngayilisa ngaya esikolweni ngoba mina bengithi angisaya esikolweni sengiphatha amahloni. Ngaya mina esikolweni. Ngaya isikhatshana baba wambophisa umsana lo bese baza bona labo baba bayi-3 omunye akekho. Bazokucela ubabami bathi sibawa sikhulumisane njengamadoda. Nikhiphe umntwana wethu bese sizobhadala. Baba mathi hayi angeke nibhadale ukuthi ngikhiphe umntwana wethu. Ngifuna ukuthi nibhadale izinto lezi bengiyenza bengiberegisa ipetrol ngilobe emsebenzini. Mina bengazi ukuthi bakhulumisene njani. Bese after 1 day wakhulumisana loyo wahlala isikhathi waba nesikhathi wakhamba umsana. After 3 weeks or 2 weeks ngahlangana nobaba lo wathi wena ungumakotami ngoba thina sabhadala i-5,000 ebazalini bakho sakulobola. Mina ngathi hayi thi ngizithulela abantu bebakhona le bebagcwele lapho bathi wena ungumakoti and uzokuba ngumakoti. Ngathula angizange Ngitshela ngibani? ngitshelwa ngubaba lo. Okay. Ngitshela ukuthi uzokuba ngumakoti. Ngoba batsho bona babhadala i-5,000 kubabami. I-5,000 le batsho bona ngeyokungumakoti. Bakutshela njani? Bangitshela nje. Bakutshela ubaba khona batshele wena. Batshele mina bangatsheli babami. Mina vele ngazela ekhaya ngazithula.
ngendaba leyo ukuthi batsho ngiyabaleka malume bengabaleki ngiya ku-boyfriend bengibaleka ngiya kibo ngilala emzini lapho kuhlala ubaba lo mina nje sebathi mina bengibaleka ngiya ku-boyfriend bengingenayo i-boyfriend i-boyfriend ami bekuyi-one bekumntwanabo omunye vele bongasiyi-boyfriend ami u-boyfriend ami bekuyi-one and nguye kuphela owalala nami singayokubuza sinawo amaphepha malume wasesibhedlela and ngine-professional yokuthi iqinise into leyo yokuthi ngipregnise umntwana nabo ngoba naye ubaba lo wangitshela wathi u-pregnant ngesikhathi leso akhuluma indaba yokuthi mina ngingumakotaki wathi mina ngi-pregnant ngathi kanti nitshele ngubani wathi wena u-pregnant ungasiphikisi mina ngazithulela ngesikhathi leso bangivalele ngale malume bebafuna ukuthi bangisezindala ngoba batsho mina ngi-pregnant mina malume bengazi ukuthi ngi-pregnant ngizwe umama mathayo wena ngendlela ulala ngakhona or izinto ozenzako mhlawumbe u-pregnant masikhambe siyokuchecka kwadokta bese kwatholakala ukuthi umama mathi ngathana ngalesi khathi bebazikhuluma indaba lezo ukuthi batsho u-pregnant ngokuthi uzongitshela mina bengingazithathi ngehla ukuthi batsho ngi-pregnant. Jamal khuluma kancane. Itsiyaceda ngizomnikeza i-chance. Okay, qhubeka nani. Malume ngiyayokulala lapho. Ngifuna ukunitshela ukuthi sengithatha phi na. Sifuna solution. Size la ku-solution. Yes. Masiyiphikisana 5 years later zina. Yeah, qhubeka. Ngalala lapho malume ngabo 5 bangakhamba. Ngayekho. Ukishobani ngabo 5. Ngikutsho ngibaba lo ngoba mina nangisuka. Why uthi ubaba lo ungambizi ngendlela nivamise ukubiza ngakhona? Ngisho ukuthi umakoti. Wena maka Kuyafana malume nabathi ngumakoti bona bayala ukuthi umntwana wabo ukungenza isithimbe. wena kahle kahle. Bayala mina njengoba nje malume ngiyokuphila njani? Message. Nangiqalile nje ngi-pregnant. Kithi kancane. Yeah. Pregnant. And mina ngiyokuphila njani? Enokuthetha njani umncane? Umthetho awuvumeli phela umncane wazi ngokujola wena umncane enakho pregnant because you are experiencing izinto zabantu abadala umntwana. Yebo. So I believe that ukuthi I don't know ukuthi mhlambe umthetho wangeZimbabwe ngingakhombuzile ukuthi umthetho weZimbabwe uyavuma because thina our worry is that ukuthi umntwana lo sekanabangani bala eSouth Africa. Sekafunda la eSouth Africa and obviously uyokuba nomthelela omunye ongekho right kwabanye abantwana. You understand? So my worry is that my situation akhe iso yini into kose siyenze ngibuza nani bomthetho bonyana kwenzekale ngoba if lo mfulo bathi sizima kuyomela ukuthi atholakala and then angisho nje bathi akusungula ayinozikhulumela ngalo uyazishela ngisho amuntu ukuthi yes she is very young but akanifika khona ukukhuluma uyayichaza into yakhe yabona bangifonela bakhuluma nami batshela ukuthi baba kudlonisela ngilephanga ngiwazela bathini bathi mina nangisemozini baba ukudlonisela ngilephanga nabangifonelayo baba ukudlonisela ngilephanga baba kwathi hayi angisena ndaba nomntwana bese size lapho sizothatha sibise but okay but wena utshela baba ukuthi useramkhaletse boseramkhaletsana wena emthiya kubani bangiyeli bona uyakwazi apha emthini iye ngiyakwazi ungasikhombisa khona iya uhleli isikhathi eside ungayi esikolweni ngihleli 1 day ngihlele maybe 3 hours babami wazongivuna khona lapho utshele ngibani ngowena uthize bathize ubatshela ukuthi useramkhaletsana bona batshela babami kodwa ukuthi ngisethabani bona bathi mina ngitshela babami ukuthi ngiseramkeletsanga baphinda bona babiza babami la bathiza ngale umntwana wakho simtholile bekajame nenye indoda batsho babakho batsho umntwana wakho usemotsi nami singarale babami nakangitshela ukuthi mina batsho mina ngisemotsi yabona baza kimi bangitshela ukuthi wena tshela babakho ukuthi useramkeletsanga and uthole umereko statement lesikhe ngasithola sokuthi batsho umntwana lo thize bathi usemutsiya uthola umbereko and la athole khona umbereko abantu bakhona bathi akathole umbereko bakuxotshile it's not the same statement khe ngasithola bathi bathi akunambereko otholileko wena khari bofuna umbereko ufuna isikolo or ufuna ini mina malume ngizisele kwisikolo nanje ngiyaphasa
ene ngiyaya esikolweni nama-teacher into leyenzakala bayayazi ukuthi kwenzakalani bathe ngingasabakhulumisa ngingasenzi next laba bantu Ungakhulumisa abantu. laba bantu ngoba bayangidisturba like nje esikolweni bengilala ngingazi ukuthi kwenzakalani emzimbeni nami ngilala ama-teacher abuzana why wena ulala eklasini why wena wenza so eklasini ngithi angazi ngiphethe ubuthongo ngiphethwe yini So wena angazi because le vele ifuna Ama-social workers. Yes, I believe that kuthi kumele ukuthi siyithathe sise ama-social workers sobafonela nje ama-social workers. And kulethi boss uyabona le age umntwana lo. And manje 4 months is too much. It was better lento le yayingo before.